Those are the very same things that seem like they would satisfy our needs. Then we found ourselves standing against God's will. That's why I'm saying a human being found themselves standing against God's will, having to obey God and having to resist the devil and his temptations. These days, deception has increased. We see churches standing up and looking at the word, they are against the word of God. Because they go towards God's will, the inclination of human beings instead of God's will. We find ourselves listening to our pastors, listening to our churches, other than listening to God's word. That puts us in a tight corner. In the end, on whose side are we? We were dealing with COVID that closed our churches. We were unable to worship together. We were unable to gather. Now, during this time when the churches have been opened, others failed to come back because our lives seem to want what is against God's will. We no longer see our brethren because we live lives as it satisfies. Let me give an example. When sin comes to a human being, it makes us ashamed. When we sin, we start experiencing fear. And then we start asking ourselves, what will people say? And then we start asking ourselves, how am I going to stand in front of people? Then we fail to come back. That is why our topic this morning is falling is not the end. Falling is not the end. This morning, my friend, I want us to look at life the way we live it. How it satisfies us does not go with God's will. When the Bible says pig is dirty, it shouldn't be eaten. But because that's the way how life makes me happy, there's nothing wrong in eating it. That is how we live. When the Bible says we shouldn't steal, because that is how I strive, it doesn't become wrong. That is how my life is satisfied. When the Bible says we should not fornicate, it's not wrong. Because that's how it makes me happy. And then we give excuses and say, after all, I'm going to marry you. Who said that? Temptation. When we are tempted,
These days, tota mpe ke re bojalwa hela ka tlhamallo. these days when people gather to be happy, they have to be drinking alcohol. Jaanong re itlhela e le gore mo bogompienong re ka tla kerekeng mo mosong So we found ourselves in church in the morning, digalase and then in the afternoon, I'm with my friends drinking. re leswagatsa mebele ya rona We defile our bodies, re kgotlela tshiamo mo mebeleng ya rona. defiling all good in our Akanya bodies. pele ga re simologa Remember the song that we tlhomamang started. le emele tshiamo. Let us stand firm. Ha o tlhomame o emetse tshiamo You stand firm. go lebega Is short. ke ka ntlha ya gore re mo tshuka-tshukanong In the great ha controversy, Jehova re dirang jaana when God says this is the way, do this. Satane o na le ka ga pitikolang dilo ka ntlha ya gore ga re mo gaise ebile ga re mo hete ka botlhale. Because we are not more intelligent than Him, Re be re iphitlhela re tsietsega we find ourselves deceived. re ipotsa gore a modimo o bua nnete kana Satane o bua nnete. Asking ourselves, who is telling the truth? Is it Phelelong God? re be re sa ele se se buiwang kana se batliwang ke modimo. In the end, we go against God's Re will. be re dira se se kgatlhang se itumedisa bo rona. Then we do what makes us happy. Mo malatsing a gompieno le hatshe le tsamaya ka lebelo. The world is driving at a very fast speed. Jaaka ke ne ke bua re iphitlhela re sa tlhola yaanong re tlhomama mo go se tota-tota modimo a se batlang. We are no longer standing firm in what God wants. Re tshela go ya ka ha rona re itumelang ka teng. We live according to how we feel happy. Go tsogile modumo ka mo ntle mo. There's a noise going on outside. Kgosi ya mosadi e biditse pitso. The king, a woman king has called, Jaanong re iphitlhela re le mo tsietsing. and we are confused. 2:00 dinao di leba ko National Stadium. Is going to the national stadium. Ke a itse gore le mo I know that even among us, dipelo di itama mo kwatleng. the heart is beating very fast. Ka ntlha ya gore dinako e lebega e ka re tla kgabaganya re ntse re le ha. Because time is running out, and it seems like we still be here. Re tshela botshelo go ya ka ha bo re itumedisang ka teng. We live life the way it makes us happy. Ke rata gore re go bala jaanong. I want us to go to the word. A re go lekwalong la Diane. We are going to go to Proverbs. Kgaolo re ya go tsaya 24. Proverbs 24. Temana re lebe 16. We are going to look at verse 16. E bala ga jaana ya re go nne motho yo are we there? Proverbs 24 verse 16. Ke a bala. Go nne motho yo o siameng o ka wa ga supa mme a tsoge gape. Mme baikepi ba ribegediwa ke tshenyego. Proverbs 24:16. 24:16. 24:16 says, "For a righteous man may fall 7 times and rise again, but the wicked shall fall into calamity." Go nne motho yo o siameng o ka wa ga supa mme a tsoge gape. A righteous person may fall 7 times, Mme and rise, baikepi but the wicked fail by calamity. re iphitlhela re tshela mo seemong sone se. We find ourselves living. Se gangwe le gape re iphitlhelang re ole. We find ourselves falling. Re iphitlhela re tshela mo seemong sone se. We find ourselves Se living ka in nako tse this dingwe re state iphitlhelang re tsamaelana kana re raelwa motlhofo. where we are easily deceived. Bible e re kaela hano gore The Bible tells us that go wa ga se ga baikepi falling is not for the wicked. le basiami ba wa. Even the righteous fall. Ga ba we gangwe hela le gone. They don't fall once, Wa wa ga supa. 7 times. Se se botlhokwa ke gore ha ba wa ba tsoga gape. As you fall, you rise again. A re ele sengwe tlhokoga. Let us
observe this. Motho ya o ntseng hatshe ga a ka ke a wa. A person who is sitting will not fall. Motho ya o rapameng ga a ka ke a wa. A person who is lying down will not fall. Go wa hela motho yo o emeng ka dinao. Only a person who is standing will fall. Go ema ha re lebile sekeresete re bua ka ga eng? When we are talking about standing, A re boele ko pineng yone ele, number 38. let us go back to the song number 38. Tlhomamang lo emele tshiamo. Stand up for the good. Ha not re for the eme right. re emetse tshiamo. When we are standing for the right, Le ha go ka diragala ra wa, even if we fall, re na le go tsoga. we will rise Le again. ha go ka diragala ra kgopiwa, Even if we may ha trip, re kitla re nna ha se re itlhoboga. we will not sit and give up. Jalo he motho yo o wang Therefore, a person who falls ke motho yo o inetseng mo modimo, mo is modimong. a person who has given their life to Ke God. motho yo o tshepileng mo modimong. A person who trusts in Ebile God. a ikanya nonofo ya bomodimo. And trusting in the power of God. Ke gone mo e reng ha wa. That is why when they fall, A bo e a tsoge gape. they rise again. Ka wa tlhomamisa Because they know, they are sure gore nonofo e a ikaegileng ka yone that the power they are leaning on ke nonofo ya modimo. is the power of God, Ye go senang boitlhobogo mo go yone. where you cannot give up. Ye go senang gore o ka palelelwa ruri mo go yone. The power that cannot make you fail Mme forever. Baebele e bua gape le ka ba ba tshiamololo. And the Bible talks about the wicked Ba reng ha wa ba wela tshenyegong. to calamity. Ha re ba motho yo e leng gore ene o dumela hela se e leng gore o se bona ka nako eo. When we talk about a person who believes in what they see at that time, Wa o itlhobogang ka bonako. who easily give up, Wa e leng gore ha diemo di mo wela, who when situations face them, ga ana tshologelo ya go ka tsoga. they don't have any hope of standing. Ke gore ke ba go teng ha o sule o sule. Eh, Ha o le o They give le. They give up, they don't try. Mme Baebele gape. A righteous Itse gore go go raya gore mo nakong ya lengwe. I don't know what this is to you. Nna re o le mangwele a ba kgoboga. We have fallen until our knees were. Mme mo go tshwareng dintho tse go ntse bo le botlhoko wa gakologelwa gore go na modimo. And in your pain, you remember that there's God, Ene yo o ka go neelang nonofo. the one who can A give you nne strength. thotloetso le mo go wena mosong ono. Let it be an encouragement to us this Gore morning, ha o wa, that when you fall, tsoga. stand up. Re lekile dilo, re lekile botshelo go pala ra nna le bangwe ra nna le boitlhobogo. We tried things failed, but we were almost giving up. Gongwe se ka inyana hela bangwe ba simolotse ba rekisa diswiti mo mebileng mo. An example, some were selling sweets on the street. Gompieno ke beng ba mabenkele a matona a re rekang mo go one. Today they own big shops. Jaaka mokeresete, As a Christian, gakologela gore o mo ntweng ya tshukatshukano ha gare ga modimo le Satane. remember that you are in the great controversy between Satan Ka and God. gale ha modimo a bua le wena, Therefore, when God speaks to you, Satane o na le se le ena a se buang. the devil also has something Ka to ntlha ya say, gore o ganetsa se modimo a se buang. because he is against what God is saying. Ke gone mo e reng ha sengwe gongwe o nna le kakanyo ya go ka senya. That is why when you think of stealing, E re letswalo le re garo. and then you remember, O ba o leba ka ha le ka ha. you look this way and that way, Mo se ga gona o mpona. and you think no one is watching. Gate ke dio tsa gompieno hela. This is just today. Ga se wena o buang. It's not you. Satane speaking. wa ba ganetsa le modimo a neng a go tsibosa. The devil is against your conscience. Where O ba God o was iphitlhela o trying to dirile talk dilo to tse e seng tsone. you. And then you find yourself doing things that are not acceptable. Jaanong mo botshelong jwa sekeresete In a Christian life, go na le diteko le dithaelo. there are trials and temptations. Re iphitlhela re lekwa, re iphitlhela re raelwa. We found ourselves
tried, tested, and tempted. gongwe ga nne re mo Bibileng banna ba batona ba ba kileng ba raelwa, When we look in the Bible, men who were tempted, banna ba ba kileng ba lekwa, men who were tried, re bona banna ba tshwana le bo Abraham. we see a man like Abraham. Ntsha ngwana ga go setlhabelo e ntse e le ene hela o mmoneng a le nosi ka bogodi. Your child, the only child who was born in your old age. Ha ne le nna le wena ne re ka reng? What could we have said if it was you Ne re or me? bona a ikokobetsa a ba na boikanyego mo se se lopiwang mo go ene ke Modimo. We see him humbling himself and then doing what God expected him. Riches. E le masego a tswang mo Modimong. He was blessed from God. Re be re bona dilo tse tsotlhe di tlhotlhorene. And all these things disappeared. Jaaka e kete ga go a lekana na kgobotlediwa ke dintho. As if that was not enough, he was also attacked by boils. A bola tshela. He was rotting alive. E akanyegela sebodu mme o tshela. Think about it. Ke a Rotting itse as gore we mo are living. botshelong jo re bo tshelang ga motho a ka kgabola hela a nkga legwa hela. I know that if somebody was to come here with smelling armpits, E nna tlhakatlhakano mo tikologong. there will be chaos in that surrounding. Ga gona yo o batlang go bapa le ene. No one wants to sit next to them. Jobe a ba bola ntse a le mo botshelong. Job was rotting in his life, A lekwa. being tested, Mme re bona a tshegetsa a ema go ya bohelong. and he stood until the end. E re phelelo a ba re ke a itse morekoledi wa me o tshedile. And he ends up saying, I know that my Redeemer lives. Ke ka mo ke le kgothatsang mosong one jaaka ke ikgothatsa ke re a re tshwareleleng ba ka o lengwe. Let us hold on. Botshelo jo ke ntwa. This life is Re war. lwa kgatlhanong le diabolo le diteko le dithaelo tsa gagwe. We are fighting against the devil and all the temptations. And Jaanong ga re lebelela ba bangwe ba e leng gore ba kile ba raelwa. when we look at others who were tempted, Re bona Adamo le Eva. Adam and Eve, Genesis kgaolo ya boraro. Genesis chapter 3, Jaaka nne ke bua kgantele ba beilwe mo tshimong ya Edene e na le sengwe le sengwe. Go ja le go tlhanyaolla mmu. their job was to eat and care for the garden. E re bona ba tsiediwa hela ka ungwa la setlhare se le sengwe hela ka gore ga re ne re bua ka jalo re ka re ba ja 1% hela o ba tsenya mo tsietseng 99% le gore ba e ja hela ka tsosologo. They were given the whole 99%, and just one fruit becomes a problem. Gakologelwa. Remember, Ga re hete Satane ka botlhale. we are not more intelligent than the devil. Ke ka mo go leng bonolo mo go ene go re tsietsa. That is why it's easy for him to cheat us. Jalo he re tlhoka nonofo e e tswang ko Modimong. We need the power that comes from God. Ene ye o rileng ga nkitla ke lo latlha ebile ga nkitla ke lo tlogela. The one who said, I'll never leave you nor forsake Ke you. gone e ka reng ha re na le ene. When we are with him, Re kgona go emelana le botlhale le tsietso ya ga Satane. we can be able to stand against the devil's deceptions. Ke hela ha re na le ene. It is Ke ka kgonang go emela tshiamo. that we will be able to stand for the right. Ke gone ka mo ke reng a re tlhomame re emele tshiamo re ikaegile ka Modimo. That is why I'm saying, let us stand firm for righteousness as we lean on God. Gakologela monna a tshwana le Josefa. Remember Joseph, A tlhasetswe ke mohumagadi wa ga Potifara. who was assailed by Potiphar's wife. Ga ke itse gore ga nne le nna le wena gompieno re ne re ka itshwara jang. I don't know how you and me would have behaved. Ba re kgaolwang pelo ke go bona serope hela. Who just get tempted by just seeing. Motho a ba mo goga a re lala le nna. And this person says, come with me. Mabaka ra aha mo malatsing a gompieno.
we give reasons Le to ga go ne go say. ka bo go diragetse gore e be nne le motho yo o nang le mosadi mme le wa nako ya gompieno, If he was married and in this time, o ka ba na ga lebaka gore a kgone gore a ye go ntsha mokgapi ole. he would have given a reason to go and perform. Mme re bona Josefe a ganana le se a se hiwang. But Joseph was able to stand against the temptation Batle mahala hela nka. Mr. Mononi. for free. Josefe a ba gana. Joseph refuses Ka ntlha ya gore wa itse because he knew mosadi ga se wa gagwe. the woman was not Ebile his. o tla ba le o fela le mong wa gagwe. He will be sinning against the Ebile o tla ba master, le o fela le Modimo. but most of all, he would be Mme sinning rona against ka gore ga ra ikaega thata ka Modimo. But because we are not leaning Ke ka on mo God, e reng ha thaelo e tla. that is why when temptation comes, E be re phaila motlhogonyana hela. it will just easily sweep us. Re tshela botshelo ka ha bo re kgotsogatsang ka teng. Then we live the life the way it Go na satisfies le us, ka ha e leng gore Modimo o batla ka teng. instead of the way God wants it to be like. A re gakologelwe Peteri. Let us remember Peter. Re a go bala lekwalo la ga Luka kgaolo ya bo 22. Luke chapter 22. Ditemana re tla tsaya di le pedi hela gore re se ka ra tla go le tlhodisa gano bakauleng. Ha ke re le berekela mo nakong. Go sia mosadi wa a bitsa. Luka 22, Luke 22, ra go bala 31. verse 31. E balega jaana ya re, Simona, Simona, bona Satane o lopile gore lo monelwe gore a tle ya lo hehere jaaka mabele. Mme go rapeletse gore tumelo ya gago e se tlhaele. Mme le wena e re o sena go sokologa o tlo thatagatse bakauleng ba gago. And the Lord said, Simon, 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 indeed, Satan has asked for you that he may sieve you as wheat. But I have prayed for you that your faith may be strengthened. And when you have been returned to me, strengthen your brethren also. Monna yo o siameng o wa ga supa mme a tsoge gape. A righteous person falls 7 times. Re bona monna yo o neng a tsamaya le Jesu ka gale. We see this man who was working with Jesus. A All the iphitlhela a time. wela mo thaelong. He found himself in A temptation. iphitlhela a lekwa. He was tried. A re ele tlhoko sengwega. Let us observe something here. Jesu o ra Peteri. Jesus says to Peter, Bona ha Peteri. look here, Peter. Satane o lopile gore a lo monelwe. The devil has desired to be given you Gore a tla a lo hehere jaaka mabele. so that he sifts you as wheat. Mme bona ke go rapeletse. But look, I have prayed for you Gore o se ka reketla. so that you may not shake. Ha o sena go sokologa. But when you have been returned to me, or when you have repented, Thatagatsa bakauleng ba gago. strengthen your brethren also. Gore ga ke itse gore a le utlwa jaaka ke e utlwa. I don't know if you are hearing it the way I'm hearing it. Re reta fa. Satane o batla go hehera jaaka mabele. Mr. Tafa, the devil wants to sieve you like wheat. Mme ha o sena go sokologa. When you have repented, Thatagatsa bakauleng ba gago. strengthen your brethren. Ka ha e leng gore re ntse ka teng gompieno. The way we are today, Ha nne nka lejwa ka tewa mahokoa. if I were to be told this way, E ka ra isa ba we le be ke tswa ka kgoro. before he finishes, I would have left through the Re door. bua ka monna yo neng ana le Jesu ka dinako tsotlhe. We are talking about a man who was with Jesus Mme all Jesu ha the mo time. leba o bona bokoa jwa tumelo ya gagwe.
But when Jesus looks at him, he sees the weakness of his faith. Ka kwa ga bokoa o bona go tsoga ga gagwe. But behind the weakness, he sees the rising. Ke ka mo a mo rayang a re, That is why he says, ha o sokologang teng, when you have repented, thatagatsa bakaolengwe ba gago. strengthen your brethren. Mongwe e ka ra e utlwa a tsaya gore go ne go le bonolo. Somebody may listen and think it O was easy. bolelelwa gore Satane ke o e tla o. Being told that the devil is after you. Re go bua ka pouna mela ka re, in the name of Jesus, ha kaki. We would just say, in the name of Jesus, he will not. Mme go bua ene Jesu ka sebele a re Satane o lopile gore re mo sutele a bone gore o tswa jang ka lona. But here, Jesus is talking. Ke rata gore a mongwe gompieno ke re, I want to say to somebody today, Satane o ka tswana a letlelwa go go sukura. the devil may have been allowed to harass you. Satane o ka tswana a letlelelwa gore a go tlhabisa dithong le mo pele ga phuthego. The devil may have been allowed to embarrass you in front of the church. Mme jaaka Jesu a na a bua le Peteri, But the way Christ spoke to Peter, ha o thanyang teng, when you rise up, re thatagatse strengthen your brethren, gore re kgone go emelelana le diteko tse ga di ka tla ntlheng ya rona. so that we may be able to stand against these temptations. When Ela they come. tlhoko ntlha e lengwe hela. Observe this. Ha Satane a na a lopa Jobe, When the devil was asking for Job, Modimo o ne a mo letlelela. God allowed him. Ha Satane a na a lopa Peteri, When the devil was asking for Peter, Modimo o ne a mo letlelela. God allowed him. Ntlha e tona e ke batlang re e bona ke ye. What I want us to see Ha is, re santse re ikaegile re le gaufi le Modimo, when we are still close to God, Satane ga a re re sepe. the devil would not do anything. to Ga us. ana thata bo mo moleng teng jwa Modimo. He does not have O any batla power. phatlhanyana hela He just wants a small space ya tomogologano ha gare ga rona le Modimo. of disconnection with God. O batla gore Modimo e ne ete wa thiboga go se go nene hela. He wants it a situation where God seems to be far. Ke gona a tla kopanang le rona teng. That is when he will Ka gore start. ha kgalalelo ya Modimo eo ka meng teng ga ana thata. Because where God's glory is, he does not have. Jaanong wena Peteri ha o sena go sokologa, Now, Peter, after you repent, thatagatsa strengthen your brethren. re o tle re wela mo dithaelong mo botshelong jo re botshelang. We all meet temptations in the life. Se that se we live. botlhokwa ke gore re lebagana jang le tsone. What is important is how we face them. Kgakololo e tona e be nna gore ha re wa a re tsoge re tsogela mo Modimong. Now, the advice is, as we fall, let us rise in Gongwe o God. ka tswa jaaka nna o le gompieno. You may have fallen today, Mme ke rata go go raya ke re Modimo ga isa a hetse ka wena. but I want to say to you, God is not done with you. Ga a isa a go tlhoboge. He has not given up on you. Ke gone ka mo nna le wena re nang le gore re tsoge mme re tsogela mo Modimong. That is why when we fall, we rise in God. A re lebelele Matthew 24 verse 13. Matthew 24, verse 13. 13. Re tsamaela ko bokhutlong. Verse 13. But he who endures to the end shall be saved. Mme yo o itshokelang bokhutlong yo o tla bolokwa. Jaaka ke bua re tshela re le mo botshelong jo e leng ntwa. We live in a battlefield. Mo ntweng go nna le dipadi. In the battlefield, Mo there ntweng go are nna le injuries. dintho. There are injuries. Go na le go tshoga le go boiha. There's fear. There's trembling. Mme Baebele hano ya re go etla gore But the Bible here is admonishing ha us, re itshoka go ya bokhutlong when we endure, re tla bolokwa. we will be saved. Poloko ga e tle mo tlhogonyana hela. Salvation does not come Ka easy. ntlha ya gore boammaaruri bo go gogela mo Modimong.
Because truth brings you to God. Satane le ene wa go goga o go gogela go letlhakoreng la gagwe. The devil pulls you the other way. Ke ka mo re iphitlhelang re le mo ntweng e thata jalo. That is why we are in these fears. Re be re iphitlhele nako tse dingwe le gore ha re dira tshiamo, And we find ourselves sometimes when we are trying to do good, e ka re kgotlhile diletseng, re tsobirile Satane mo leitlhong. we have poked the devil. O tla go tlisetsa dikutlobotlhoko tse tsotlhe batho ba swa. He will bring all the pain that you O can tla imagine. lwala. You will get sick. O tlhoka kagiso botshelo jwa gago bo tlhakatlhakana. You have no peace. Your life will be in chaos. Hela ka ntlha ya gore o ikamantse le tshiamo, o ikamantse le Modimo. Because now you have shown your allegiance to O tla God. go gotla ka ditsela tse tsotlhe. He will harass you in all the ways. Maikaelelo a matona ke gore a go lomologanye le Modimo. The thing is, he wants to take you away from God. O batla gore o we mme o se ka bo a tsoga. He wants you to fall and never rise. Ka bokhutshwane o re leretse boitlhobogo. He wants you to give up. Mme le go la Modimo le mo mosong ono le ntse la re rotloetsa But the word of God encourages us today. gore ha re kgona go itshoka When we endure, when we hold mo on, gare ga dipitlagano tse re itshoka go ya bokhutlong, in these tribulations, we endure until the end. re tla bolokwa. We will be saved. A re go ba Galatia 6 verse 9. Galatians 6, verse 9. Galatia ba Korintha. Are you there? Read. Six verse 9. Verse 9. Ya re mme a re se lapeng mo go direng molemo. Gonne re tla roba mo motheng o e leng wona. Ha re sa ngodiege. Therefore, let us not get tired of doing good. Let us not slack. Okay, let me read. And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Re be re bona Baebele e tswelela ka gore kgothatsa. The Bible O ka continues tswa go to lebega go se encourage us. bonolo. It may not be easy. Mme hela se se botlhokwa ke gore a re sa itlhobogeng kana la re tlhokomologa go dira molemo. Let us not give up, Re sa lape go tswelela re dira molemo. tired of doing good. Le ha go ka tswa go lebega e ka re go dira molemo gore bakela dipetso go tswa mo go yo bosula. Even if it seems like doing good causes us to be beaten by the enemy, A re se lapeng. let us not get tired. A re tswelele re dire molemo. Let us continue to do Ka gore ka good, nako e e leng yona re tla amogela tuelo ya rona. because in due time we will receive our reward. Jesu o etla gape ba kaolengwe. Jesus is coming again, brethren. Se se botlhokwa ke gore nna le wena re baakanye matshelo a rona go tsamaelana le jwa gagwe. What is important is that we may align ourselves to Him. Ha re bona mo go tshenolo kgaolo ya bo 21 temana bo 27 ya re. Revelations 21:27, the verse says, Ke a nankola ga go sepe se se semphepa se se tla tsena mo legodimong. there's nothing that has been defiled that will enter heaven. Seno e nna kgwetlho mo go nna le wena. That is an admonition for you and Ba me. re eletsang go tsena mo legodimong. Who wants to go to heaven? Seno e nna kgwetlho mo go nna le wena. That becomes a charge for Se re us. eletsang go tshela ka tshiamo. Those who want to live in righteousness, Ka gore re lemoge gore mo legodimong ga go tsene sepe se se semphepa. knowing that in heaven there's nothing defiled that goes Ke there. nako ya gore re ka noke matshelo a rona re itshekatsheke. It is time for us to look at our lives and introspect. Gore ha Jesu nna ka tla gompieno kana ka moso a re tla kgona go tsena mo legodimong.
to see if Jesus was to come tomorrow, will we be able to go to heaven? Ga gona sepe sa dithoto tsa rona se se tsenang mo legodimong. There's nothing of our goods that go to heaven. Ra huhula mo lehatsheng le, mme ga gona sepe se re tsamayang ka sone. We search in this world, but there's nothing we are carrying. Ha nne e le gore gongwe dilo di a tsena mo legodimong, If goods were going to heaven, gongwe ne go tla nna le tlhakatlhakano e re e bonang e le teng mo lehatsheng. there was going to be the confusion that we are seeing here on earth. Lona ba le ilang ba bangwe, Those who hate others, lona ba le tshwereng ba bangwe ka dipelo, those who hate others, who are angry. gakologelwa mo legodimong ga re tsene ka merwalo. Remember, there are no baggages that are going to heaven. Rona ba re na le go ikgatlhatsa dilo tse di maswe, utlwa motho a re ha nkgomela a re one ke a re two. Those of us who are always boasting about being angry, when he touches me, they would know me. Dipopego tseo ga di tsene mo legodimong. Those characters are not going to heaven. Lona ba le ikgatlhang le bokiwa ke batho ba le bitsa bo ga le pirimi. Those of you who are called by names, Maina ao le dipopego tseo ga di tsene mo legodimong. those names and characters are not going to A heaven. re ikanoke mokaolengwe. Let us introspect. Ga go sepe se se semphepa There's nothing that is se se defined tla tsenang mo legodimong. that is going to heaven. Kwa legodimong go thitibalo. At the heaven where we are going, there's serenity and peace. Jalo he ga re batle tlha le o tletse go tabola batho dinao. If you are used to doing things on the Ga ona go earth that tsena are mo bad, legodimong ka go tabola dinao. you will not go to heaven with Ga those ke itse gore wa go di characters. tabola jang ka gore mebile ga te ke ya go uta. I Ga don't know gona how mmu ka kwa. A re ha re dira dilo tse, doing these things. re itse gore merwalo ga e tsene mo legodimong. We are not carrying baggage. Borra ha re na le lesokolla eo keletso ga e tsene mo legodimong. When we are experiencing, E se re gongwe ra itlhela re phora baengele mo legodimong. when we are lasting, that will not enter heaven. Ba re le maaka ha a tsene mo legodimong. Those of us who are liars, E se re gongwe ra go ba ka tlhakatlhakano mo legodimong. we may cause confusion. Ke gone ka mo Baebeleng ga go sepe se se semphepa That's why the Bible says se that se tla tsenang mo legodimong. there's nothing that is Ba ba defined. dinalanyana ga re tsene mo legodimong. Those who are used to stealing, Ba go re senyetsa le manolla digouta mo mebileng. you want to remove that gold. Modimo a re utlwele botlhoko a re se go hatse. May the Lord bless us. Ka and gonne have nako mercy e on us. etla. Because the Morago ga re sena go sukurwa ke Satane. after the devil has deceived us, Morago ga re sena go boga mo lehatsheng le. after we have suffered on this earth, Morago ga re sena go rwala dipadi mo mebileng ya rona. after we have carried scars on our Re body, rwale dipadi mo maikutlong a rona. scars on our emotions, Re rwale dipelo botlhoko. hearts are paining. Bible ya re ha re itshoka. The Bible says when we endure Go a go tsena ko bokhutlong. until the end, Letsatsi lengwe potswa e tla botsa. one day we will ask, Ha re setse re ema hapele ga setilo sa ga kwana. when we stand by the throne of the Lamb, Potswa e tla botsa gore ba ke bo mang. the question we will ask, who are these? Karabo e be nna khutshwane gore ke ba batswa mo pitlaganong ye kgolo. Ba tlhatswitse dikobo tsa bone mo mading ba di sweuhaditsa mo mading a kwana. And the answer will go like, these are they that are coming out of tribulations. They have washed their robes in the blood of the Lamb. Jalo he tsala ya me e rategang. My friend, A re tswelele ka go itshoka. let us continue to hold on and endure. Nako e etla. There comes a E time potso e tla botsa. where this question shall be Go asked. tla nna molemo jang. How happy it will be Gore le rona re itlhele re kaiwa jaaka bao ba ba tlhatswitseng dikobo tsa bone mo mading a to kwana. be found among those who have washed their robes in the blood of Ha o e bala o ipalla gone go tswa ga go 13 go ema go 17. Wa go ija monate ya go gokela gore selelo le bohutsana jo dipitso tsa ga Satan di tla bo di setse. Re tla be re sa tlhoke le se di la letsatsi
ka gonne kwana e tla e be e le lesedi mo go rona. As we read on, it tells us that crying and mourning will go away, death will go away. We will no longer suffer. All the pain will be gone. Lefoko la me la bofelo ke go raya kere My final word to you, I'm saying, o ka tswa o wele gompieno you may have fallen today, mme modimo ga ise a go kgaphele ntle. but God has not given up on you. Go wa ga se phelelo ya botshelo. Falling is not the end of life. Ema o itlhotlhore o emele tshiamo. Rise, stand for the right. Modimo a re segogatse. May the Lord bless us. Shall we stand, church? 238. 238. What are we saying, church? What a beautiful message. Amen. Bakibo mang 2. Bakibo Mamo se jadin telong, ba fitamele luan ya pupu, ba reje soboluka, ba tapile momadi, ba tsena kadi khoro Jerusalema. Batapile momading akwana batena kadi khoro Jerusalema batapile momading bake baye Jamanem babone jesom babotlalim Masupa Soro Yahweh Batapile Momading Batsenaka Di Khoro Jerusalema Batapile Momading Aquana Batsenaka Di Khoro Jerusalema Batapile momadi Bake bairi lem Neng Babona boi Kuzo ho jeso Kahiso ite kileng Batapile momading Batsenaka di khoro Jerusalema Batapile momading aquana Batsenaka di khoro Jerusalema Batapile momading Baki bairi le moteng khantoa Baye mahone kwa homolemo Jesa ware tangkwano Batapile momading Batsenaka di khoro Jerusalema Batapile momading aquana Batsenaka di khoro Jerusalema Batapile momading Babulukilwe kabosakutling Sibilo subu hutanen tadi Fadi babu pilo Batapile momading Batsenaka di khoro Jerusalema
ba thapile e mo mading a kwana ba tsena ka dikgoro Jerusalema ba thapile mo mading. A rapele ra ra wa rona yo boitshepo ra go leboga gape mo a gompieno o buile le rona ka lehoko la gago mme re lopa gore le re atametse gaufi le nna le jaaka re tabo re tswa le rona morena bolewang ja gago bo nne le rona mme o re buse gape ka nako e laotsweng ko wena go ta go kopana gape ke thapelo ya rona ka leina la ga Jesu amen. Ra go tswa ka number 44. 44. Fatiro ya me fedile ke tlolano. Fatiro tu. Fatiro ya me fedile ke tlolano ka mo wa parabo sa sui. Ke tla itse moreko Modimo seja ole ene o tla intumelela pele. Okay, let's sing together. Ikotas. Okay. Let's sing. Fatiro tu. Fatiro ya mi dile kitul noka. Mo sangu aparabu sa sui. Kita iti moreko Modimo seja ole ene ota intumele la fili. Kitamu iti kirekulu twekine minaye. Kitamu iti kadipadi atensahwe. Abidu melo jale hodin fakim mona. Mokhala le lonely mobile no mi. Pilami itamakela swaro lilurato. Lolumpakanye tambuno hudimo. Kitamu iti kirekulu tsekie minaye. Kitamu iti kadipadi atlensahwe. Maratwi baba ilenke abakakulu khelwa. Jakabane bala elamulapo. Just a quick one. Baranali Pampiritse, please let's leave them by the exit as we leave. Thank you. Kitamu iti kirekulu tweki eminaye. Kitamu iti kadipadi atlensahwe. Kadi khoro tsa motelele mokobe. O tla nsenya mo go sindikeledi. Kopelo ya boitumelo ke tla ipela. Keletsa go rakana le muluki. Kitamu iti